Salamu alaikum. Anzani wangu wa jamalifu ikao ndenge mazoea edunga ema tamko ya hatu heni wakati ndenge mazoea edunga heni wakati rawasuli daraja rahanji ya harimwa za mimbari zenu ngari mshukuria oni rimboshele ni marahaba he energy hanyu no wakati wa hanyu ikao ngamdeni kao stamani makati yanu ninji harimwa live hangu yinu hamirongo zikao tsimwambiani okaya wanzani wangu wa Komori kao ngamnidungao makati yanu na mkaze zeradari za hanyu harimwa ensiyama hame okaya heni mipango ijokange pangwao iliitie huzuni harima lejera mahame heni mpango ujokango pangwao iliutie tabu harima lejera mahame limenye immaturite ya lejera mahame ngarju jabanu orionese bayambwa zitona ushahidi kazambishiha ili wananti maudu ekaya ezapangwa zijiri watijo jisi yokaya ila surprise hosoni mwao la enizapangwa rijo uzijua ngarju jabanu wanzani wangu rimoneseni rimnikeni ze hadhari rimtinieni yokaya attention yewe ngabo mipango miyi ya kriziro ipangwao harima lejera la mahamela hatu maudu ijokiri emipango hiyo iwasuli daraja ija ifanye tarehe nziro hamade tarehe nziro yokaya ifanyiwa kwezi hata kwezi sitamani nifanye live inu hano wendeni wanzani wangu mnidungao sitamani hokanga mwesheleo otungura uona harima daraja ya wanadamu wajijivilia wajawamenya confiance ya mijimili ya kahanzana ya mijimili ya kauraliana ya mijimili ya kauviriana ya mijimili wakaurongana mafuyu shawatuka wasuli daraja kawatilane mhono nande makati madziro rala nao huja wanzani watu hafitna la peula chilwa haupanga muyi wapangiwa ili ya mijinu miji hangu injilane zibani harima daraja nobora nusu wa hunde pouvoir ya nrongoyo ili wa profiteze konfliza miji zinu wajojo wa hunda daraja wa hunde mbaba nuwavire ala kuli hali ijo wakati yokaya karna ujwari karna ukana shetu anentingo rione wardi wapangwa majungu yao wenyu pange majungu yao wakekwerea she majungu yao ya wasuli daraja wandu aji walo mainosa waje wamenyo omwamala hao wandu aji walo mainosa waje wamenyo ohayati hao nusu warengo ende pirizo nusu warengo watabishiwa ala kuli hali ngardu jabanu ridenose za hatu ndukaya rione hatwari taze hatwari jabori lo harma zevola zinu reona hule riono kaya ngabo mnaijana wanzo ya traverse yokaya nge harma danger ngarjo klaksone rambie mana kautsinjie yonde rolling kuyu ya hatu rilonio emakati yanu rambukaya na mkapte na manga mjusezera dari za hanyu mkazarma ya mahame mjuwele jungu la fukuo la upe uyo kaya ngalifukuao harima ya mahame ya hatu rianzao harima ya mahame ya nuru ya hatu harima ya mahame ya imani ya hatu harima ya mahame ikao harima swarafa harima majera ya mahame ikaketi ya mandungio ya vili aungio ya raru dokoti ndo jua yapo kwezi hata kwezi msiba ujiri tsimambiani izo makatirala na huja ukaya wakaanza maandaliwa bunjilio la kahanza lifanyiwa harimo mjwaezi wa hatu wa mahame nando mji wa mbeni de capital ya Komori izo mgunde yafanya izo mgunde yafanya ukaya eka kapitali zitendwa
le jiji la Mbeni mngwale hanza zitendwa ukaya zitendwa za ile jiji la Mbeni watu watwana zitendwa za ile jiji la Mbeni waungwana zitendwa za ile jiji la Mbeni waanza wakao marengweni bien sûr sha wahana faso ya hao ya wana ukaya emasiwa ya o yeshelea na ndeza jiri leo wajoju wasalimwa mri jaze region ezitwa za region wasalimwa mrino wake hotengweni wadotonza emasiwa le jiji la Mbeni yone capital ya emasiwa ukawamba ukaya north no mgwazi rendao karjo uravia ni mrujore makoti wandu wapeu wawasili daraja warenge komorin wetonza hamabombo ya pekto ito homo hanywanyi wano waitonza komori ngari jo uremambo uda ngaramba ukakaritsi wandu wa dunia ukaya edunia rolonio inu rikeka reshelea ze tambu zinu reshelea wandu wangami harme masiwa reshelea wandu wakatayari wawasili daraja waremembuda wandu wapeu nande mbeberu bil mapuzi yarenge komori hatu hojawiri zaidi ya mahana maha wakawanru minhu de makuhani wakaharma le jiji la Mbeni wahuntanyiha wono makuhani wahemasiwa engarjoka fanyaje ili rehunde shawiri waka amini zo wakahanza wahunde shawiri leo tasi ngasi nanti nusu le wajodo jereme fubaka ngoma waziri nusu le wajodo jereme fubaka ngoma madirektori nusu wajodo jereme fubaka ngoma madepite nusu wajodo jereme fubaka ngoma wanru harima zidara za daula daula ya hatu ya tsurengwa anotaji ni mbeberu yoka ya ngujo ya kenti ya miliki biro ya serikali toka uyonzi izo hazi ikawo ziwanwa ni wandu wakama watwania ziwana na wandu wakujwezo wakahanza ziwana na wandu wakaheshele ya etama ya hao ya venir ya wana wajao tas riwasule daraja inuka ya zemvuza hawa wasuli daraja ukaya komori ikena wana mawatonia waje wajuse abo wazewa hao wabaya hao wakaza harima watwania watia nuru hoka wafanya letengo lokale komori ke komori wafanya letengo komorike komoru wabidi watie maruru ya ondo yondeze generation zijao ondo wabidi waje walekeze sharia na stehi walekeze watie omwenje komori unishe mwenje walekeze heni mala holekeza no bora komori ike harma adabu na heshima sonti pia heni mzimadasi yake jumo furahi kweza hata kweza lebunjilio la kanzali ke harma le jiji la Mbeni lifubu zabari mipango bii je mipango miya pangwa harima daraja maona mjwa Mbeni waroziwa hata elopitali yomongoni mwele daho ikao mrie dungwa mbio hanjia harima lejumba la zihiro abo mdunge harima hifadhi mwono zenu wazajiri harima kapitali ya Mbeni lila jungu la pihwa abo waelewa ukaya kapitali ya hatu yehe komori na dele jiji la Mbeni waharaya katu yokaya ani ye gestion ili harmwe masiwa kaiti yokaya wanduanu riwareme kots go wandu yokaya riwashageze nkuni riwapishe majungu riwarohote harma daraja yokaya waje wandu aji wajoherea le jungu la kazi waheze nkuni za wandu wayu warenge komorino to sana salamu za ile jiji la Mbeni he energy ya hawalo ni orangu bala hatabano ibenge ikangama nao warohotiwa mahaba ya hemasiwa mahaba ya hemasiwa ikangama nao warendwa wandu watohindwa nasho hatuwa violewa bahata lezi wala kaharme mabasi ya usili daraja yokamzazi haka na lepazi lazi wala hahe wadubu warenge wano wamenye warenge za dhahabu za kaharma le jiji la Mbeni wa urende dakandaka kwezi hata kwezi zilandongonga zipangwao hokaya ziwasuli daraja yokaya emipango iyo irdirjer wasuli harima ije wasuli harima daraja ya mipango mii oskwaja na wanzani wangu mnidunga wafanyi wa cellule de crise na mwe mashishi yo mwishiye wanzani wangu cellule de crise iyo ifanyiwa harima ledaho lamze watu wa kifahari Alhaji Rufai cellule de crise iyo ibala wanwara ruo Badawi Mohamed Shatir
eselu dakriziyo ibala wandu araru wali karani, eselu dakriziyo ibala wandu araru wozuki wangu manzani wangu Hamza. Nana watoto wakaya abo yokaya owarenge ili wake abo wafunde opeu no uziro o wasuli daraja okaya o uziro ula uja uhoze wehensi nakamambi je nakamambi yakanze hanso harmo mjuambeni ekomori ne dunia waele wakaya omjuambeni ila tina kamambi ya hao sheila nakamambi ya kaisivehwa ivehwa hari madaraja ya wandu wahisi waeleo kaya anaba kanga sarangwa gora heni hali neona ichesha gora homdani ngemjoeleo kaila pieji na kaziziwa ula uranzi na kaziziwa lejijila mbeni lelewa lango kaya no wandu wanu karna ujwari wanikesibiri waje warenge mbima vinge waka upanga lejungu ari madaraja lokao mjuambeni urendo daka ngazi pangwao skwaja na masihu wanzani wangu wahonda na hapo hari maselu de krizi wakansingo hadisiyo eshawiri okawa ele okaya entiama hameza habaringi zonziro wongo na mbwiri na fijo na hayasa shawa ele okaya entiama hame lilajera mahsus lilajera lilajara ikao lejara lila wanadamu wabalighi hari madaraja ya hule yaone la hule ihorendao jowaze wa hatu wakakana letengo la hema siwa yanu letengo linuli ketengo likena komori leo maudu doushao ridoe hatama yokaya ijo kiri tasawari umahojao ema haijao wanahatu waje warumishihe harumwe masiwa haungwana ngaromba zedwa hizo eka wanahatu wajoka usoma waje wake wandu yokaya wasuli daraja waje warenge komori wake jumwa ikadamiza jaheli wakadamiza Mwenyezi Mungu ati wabekibala bi idhnillahil karim yokaya wasuli daraja loru makazi bi idhnillahil karim Mwenyezi mwajalie izedwa zatu eni manahatu joka ufotoha ya wasudi daraja ya mbengo ndo ya rume masi watina imani Mwenyezi Mungu yati mbe daraja ya ndrongo itoka uyonti na toba kimanabahi ono ya donre ridhiki ya hahe Mwenyezi Mungu aju mkusudia no yati wasuli daraja ya mbaba hanu yokai ende ya dhulumu bi idhnillahi karim Mwenyezi Mungu narive ekibala ya huwa nazi wanahatu yake wana saruma wambe waeleo kaya kawa ninki wanida waninki wadhama netoka wanti wadoendesa hawastwa wadoendesa hawastwa na imani noelewa yokaya vanu ngasivanu rirume letoifa linu au nrume hazi fulani hanrongo fulani kao ngamlindo ani jena ni rande konti samahani wanzani wangu bami na mruya nifanya apeli vanu ani mrongozi WhatsApp wanzani wangu Darwesh, assalamu alaikum. Samahani ngami haruma live vanu ekastimiza mjopara inshallah. Merci. Ebenge ari wasule daraja hiyo kaya. Wende wakana option mbili wakauzirongoa. Ebanu ngarifanya oje zenu zajiri zenu. Lila suala yakautongala bunjilo la juma lipula lebe hadi majuu liwasuli daraja hardili reje yuho bangweni. Si eshele option jo kanza ni virie vanu vite fait wanzani wangu voilà le swala la mwando walipanga ngebidio renge mali rininke watoto wao wende hapo harimale bunjili hiyo lijo kambeni maudu mfumne wende walimenye ili tanozi la jena sabishwa mjua mbeni ono na wandu wakarila aboye imaji ya heri sari menye ngamone soze hadhari hizo
kama udurishelo ana moyo riwasuli daraja ukamwono ndongo hamandizo mtsirenge ndongo bayonda ila mipango ya wanadamu marenda nai omjombeni koja juha mo harma daraja eheli hiyo harma daraja yokaya leo Dr. Karihila hajoji Nazari ya virende mnungu yende ya kansi mnungu hobangweni ya hali wale bangwe tsono konseye salimu yabo ono ya kensi wa mwishilie ukaba hajwa kaujapange wanahahe ya wasulidara joka ya na mlinde shamfi uhunu shamfi weja hunu mje menyele bunjilo hilo ya hunde enterendi ono wanzani wangu ebenge ekandongo hama nizozi waswili wanzani wangu washatwir wali karani wamanzani wangu zuki wangu manzani wangu hamza nduenda wakansi bobandani harufai Grand Notable Ahmed Rufai wakansi wa hadisi yokaya ngasi muhimu rifanya selule de crisinu ili wandu wanurijeri wazingamanye ili rjojwa hunda mbaba nuripesa iyo option ya mando ye option abili ndo mwende ye option abili ajiri wajiri option yokaya leo narione edaraja ya hezenongo kaya umuhimu hatu ngebidori doja zema bangwe na hoja zema bangwe ngebidori wasuli daraja yokaya ritowe mapesa na rendera hadisi wala wasa wa hadisi wana za ekipu mbali na mbali na rendera hadisi one mazama wazaze na wao besho kwa naka voti sha muhimu ritwani kaza mfulana za mrututu wazivae waja zema bangwe ili wandu wajoka wana wa impressione harma daraja ukaya ya Mohamed Tainu wajushili yale bunjilio ngamuonao daraja ukali gonfle yonda ilanzia yoza fikira za hao kakwa tu fikiri harma daraja ukaya ngebidori wasuli daraja ukaya rihunde nchaguzi zinu haswara fanjema na imani sha ngarjo hunda hasibabu wizi harma daraja ukaya iyo mongoni mweze falsafa zipangwao alafu za falsafa hizo heni mru wajoka umnika fulana ngwazipangao na ralizu ziraru 30 euro wamnika ilia to 20 fulana yendea hime abo harma daraja wagonfle ono wagonfle le bangwe labo mungamiji ili washinde wasuli daraja dunia washangaye au wakomari washangaye ka ensiyama hame wajushila za habari zinu izo ndeza habari wazipanga osikwa jana banuti mbenu kaze mpadonga zirongo wao kena eni bwana ya haki ndeheli hiyo kabati zijo pangwa banukenga zijo bwandaya ifo zirohe na zeroha tumambia nuka na mjipange bo akomori mnidungao besa faraleo wanuri warenge markaji badika karjaju wa mipango ya ndongo ombi ngarchojo jabandri mambieni esa dunga izo za hanyu ngamjojo amini kamjojo kam amini sheiza hatu ndo kari transmeta message no hosoni mwa wakazi ruacha za ajali ruambio ka attention ngabwa pango mipango mi na mipango hiyo ijo kiri dhurwe mananti Hokaya heli wafikirio ijo kiri iturne namna nroaji ijanga mize mwananti harma falsafa zinroaji kwezi hata kwezi wanzani wangu abo iyo nde shaka utonga ni hebanu ni behe erisala inu do para imara ya wa mahame waeleo kaya upole upole wondo muhimu watu ala kuli hali wanadamu warirenge waritia sanjeni ngojumo panga mipango mi nobora watiparoroha harima yezi ya maruma nae zahanyu na Mungu nyinde mwanao ukamu mbewa duniani keka mjima asaidie mwananti shahobe wa duniani mdohunda mapesa mwetari maze konti zahanyu no na heli le toifa la hatu lisimbu hao ukeka mwele ukashe vanu bidirje vanu risailishe le toifa linu shanyi nyoso ni mwanyu dezero za hanyu Deze nafsi za hanyu izote ndeheli mgu ya hamba mwanadamu isilamu ikafikiria roho yahe mwanadamu isilamu ya ufikiri ya umati pia ndo vanu mnyezi mgu ya mkusudi yao hamruzukia hamnikanema ono sha mwanadamu isilamu kadoji fikiria leja ufula molahe ya ufikirilia o umati pia wala ndo vanu mnyezi mgu ya mkusudi yao hamruzukia evenge wandu wa eserse inu kwa tina nrongoka ya mipango ya hao ndo kawapange ono mipango ya daraja yokaya warabe umanansi ono merci grand frère Mohamed Mana ono warabe umanansi harima daraja yokaya wawache hariman rabo ono na upanga na uchwai ili wacha umanansi eza hatu ndo kaya rijevanu ridemaske zenongozino
msionele fijolila baila nde konsinyuani nkiwa waambilo kayo muhimu watodo gonfle ngwajuta warengeze mali ono zilo harmaze kesi za daula ono ngwajuta warengeze mali zilo harmaze kesi za daula warumie harma uchwai huo wadoni kaheni ranya ziraru ye van fulana wenda we gonfle emabunjilio watu undandongo wamba wandu shando tsokaya domnyanya no mswalata ono nobora maudu waje wafanye zila wafanye wabire waje wadu ambokaye bulazi samuno mabunjilio akana wandu kweza hata kweza uskwaleo sitata liki message hangu uskwaleo tiono video Oberashida yakaifanyilia mananyasi yoshia mahame yambe harenge mbale yokaya ngwanzo ende bahe tena yake wabili no wanruenda aho harima zenye chaguzi zinu hajitekeleza hana mnaikao hosoni mahe ngwamboka ya ngamishilo Dr. Karihila ula mzee wa hatu ula nde kafi ya hatu ono shanga mwishilio mipango ya haheya ya mbao ono zenongo zahe ya zambao hawasuli daraja ukaya ngurambio kaya ngujoka wabiro ono wanru waje wadomona wamahame waje wadomona ono usiku zima haruma semeni ngujoka huja daraja wasuli daraja ukaya biro ila sha vala yenge na relation yobu wa komori nga aminio kaya relation ya Karihila besho nge na relation ye mrokwa yajo ya bale mru yaje batine apia ya serikali no aboye kati janibu nzima ina serikali la kuli hali makauli yao yalingana ne janibu wa imilia abu mwanadamu makauli yao yalingana ne janibu ya imilia abo ngori confirme ukawewe ngwendo wake yabo wende wapo wadu amba wadu the helin ngenu jambla wadu njiha wadu njiha heze nongo fatihu ya jodo hamba ya uremalepi wadu fiju badala yokawe hamba ukujama wakala wa hasumani we wakala wa heraiya mwa mahame wende bala wende wa dafi kanuni za sharia zijo huja zije na benefisi za hemanati shakuja ngwango ndo yabo wende wake hapo bahe hajaka urikonfirma uka Karihila ule hamange opoza yabo ngam aminio yokaya Karihila wangu joka enda yabo yabale manufaa yende ende yakubaliwa ne zilo yabo no abonge opoza yo alama ya wanadamu yokabanu warionesa ranci wasaho wandu Petit Frere festival mbaye ranci wasaho wandu yo alama yokaya mka ujamronese hari madaraja yokaya ashe banu nyinyi ngamwedombi yo banu shakweli ngamwedombi yo za he party ya hanyu selondanyi tafauti yabo kamtsujwa shimbe hao ni mndamanda hu hojumbala ho na bonge shimbe hao ni yabo ngamwedomo ake nyindo wakala wa hemo eraiya mkomori ono ay mwamahame nyinga mwendo bala madafi shatuka mwendo madafi serikali ngamwedo bala mwende madafi eraiya mwamahame neze fikira za upange nukto ya sharia ujwahibe harmale jumbala ho na bonge lijo henda la viriliera ya wahele lejera la hao au le raiya le raiya mkomod shakujenda abo wende wake abo dunjihe wado wasinyisi wazila mikataba ya heshi ya Arabu yasinyisi wa ndovi isinyisi wa dosari abo msamrambia falsafa ya hanyu mloni omwezi twani mana hanyu bo maraiya ya mahame ekayanga mtawao mdizo mrengo wa twana ono nema na wambaba hari madaraja uka mbehandu watu ujueshi wabe hao hari male jumbele wana bonge wa eka leo wajambo kaya leo mru wahenda harima lejera la washile wewe kuti harima serikali ya gwanzima ya hangu Zorisi yono banu heli leo mabonga mwendao mawakala yonde heli jana raona ndo ola mrama Said Saruma ono Said Saruma waka ndo waka vice president Shabuhani waka vice president Hamas sauna Jafari
sawa na mdobi na mustadurani ono waka sawa naye no hende daraja hata Asumani ha jonglage zahe hawa bunguza ze pouvoir wakanizo hata waotoa zenye waziri hawa vihama deputy enda wala tabala ono hawasil daraja hata leo Shabuhani harongowa hamzimize waraka yongeri yone sawa wananti wajera la mahame yoka eni mrujenda bala hende ngutsukatwamba ashabanza nozinzibidi jawu Asumani ngene pouvoir yoka ya wazimeze waraka jabo yazima Shabuhani ho mwali baka tusalimu amri aba hauze ngonoone mraji hari madaraja ebenge iyo nde message muhimu na muhimu nienjeze usolimweza habari hizo naishia Mwananyasi yazitekeleza yokaya hari Dr. Karila aringena ngena relation hizo zokubaliwa ni onru hindini zokubaliwa na serikali kana ujwa warenge onru yatwenda wazingara mhono waje yabo ngamfikiro kaya leo ka hende harmale jumba leho wanabonge ono serikali ngwajombula nafasi sabari wachojombula nafasi ko mrenda defendera era nyawa yonde ila alama mjwao yokaya wanru wao wote wanru walo hapo population ya hatu wanru walo hapo satisfaire manana mbaba wandu walo yapo wajivize manana mbaba badala yokawajivize ranya wae sisi watu ana si wandu wama hamenga ruambia ka unkubali mwende watu ana hoda honi hawa Asumani si wakazi wama hame sisi watu ana si wandu njozo ranzao ngari jowa roli hatu ya tanke si maranya ranya woye udai hada ye haki hae dhamana woye udefande le toifa la hae shawe kende ya doa salimu amri ya shefa hae hata mpakanda hapo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa shukra.